هذه دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. هلبستوان نزار قبانی درباره باندورا مالاخویا شامی لسر آوابونا هلبستو کساتیا خود بیجه ماهون واته کو مروف ده شوشه که پارفوم ده بجی دزانن مالامه او شوشه بو از هول ددم و به شبهاندنه که روان بیجی بخافلینم لی باور بکن از بوی شبهاندنه نحقی نل شوشه پارفومه لی لمالاخو دکم افشوشه پارفومی کو نزار قبانی تیده چی بو و مزم بو دکوه نوانده تاخا مناره الشهیم ده دل شاما کونده نهینیا ماناوی خانی به وی گجبونو رسانی ودگره مالباتا نظامو شامیو ده سالین شستیین 100 سالا بوریده افخینی کرنو حتی نها تیده دجین. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق. نحن أخذنا هذا البيت من جماعته مدورا سالا 1968 اف خینیش خودین وی کری ام وی حمو دما دریش و حتی نهاجی دوی مالی ده دجین ده هر قنجکا کاوی مالا عربی ده جیروکا کهیا هر تفگرکش تفگرین دارین وی خودی سرپیهاتیه کیا هلبستوان نزار قبانی کاری بووان چیروک و سرپیهاتیان ده هلبستن خود نیشان بده پرانیا هلبستن کودوان ده بحثا جیانا خویا زاروکاتیه دکا بحثا جیانا کود وی مالی ده جیابو دکا دارانا رنجل ورا و بحثا دنگ نافوره آویجی کریا هر وها وصف مالی جدایا دما دنگ بانگدانا مزگفت اموی کریا چمکی مزگفت اموی نزیکی وربویا دما بانگدان دست پیدکا دگهور هر وها لسردارا آسمینی جی گوتیا يتغنى بالياسمين شجرة الياسمين. للياسمين حقوق في منازلنا وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. افغانی عربی کو نقینا و هلبستن نزار قبانی بویو نزار هستن خل همبری وی نشاندانه ده آلیه معماری ده جخانین عربی ین شاما کون نجدانه لی هلبستن مکاری بو بحثا تشتن مالاخوا به پیوین هلبستی بکه که اویه بدوی و رسانیا ددلی هلبستن ده نشانده ده. بكل شجرة من الشجرات وبكل زاوية من زوايا البيت ده هر دارکه ده و ده هر گوشه کاماله ده جیروک و سرپیهاتیه کامن هیا از هست دکم وک چاوا هلبستوان نزار بوان را تفدگریا وکو جانک هبا براستیجی او جانن دار جانکا از جارنا راد وستمو بداره را دپییفم دبکو او برسوام ندا و دنگی من جینکا لی اسپیره دپییفم کەڤۆکێن کو دەما ڕۆژ ئاوابوونێ تێنە مالێژی دەماتێن دناو داراندا ڕازن ئەس دیسا ڕادوەستم و بوان ڕەژی دپەیڤم و خواردنێ ددم وان پەیوەندیەکە دۆستانت ناوبەرا من وان دەچێبوویە. فبعد شراشف أم المعطرة بصابون الغار لم أجد سريرا أنام عليه. مالباتا نظام کو نهاده خانیده دجی هولدا و میراتا چاندی بپارزه به امانتی و بی دستکاری که زیده جبلی تشتین کو به در بازبونا دمیره جه خانی عربی را پیویستن وکنو کرنو پاراستنه چمکی او دزانن گرنگیا و ماله لگرنگیا گریداناوی لحلبست نزار قبانی ریا هر وها او هرتم درین ماله لبر سردان کرو میوانان وکیری دیلن. بالنسبة لهذا البيت اللي نحن هلا موجود افخانیه کو منها تیدانا دربازگها و یا سکاکا درو هیا و فرها پشتی امش دربازگه درباز دبن دو اوده هنا یک لآلیه چپه و یا دنجی لآلیه راستیه ایدی ام لحوشا مالينا حوشا مالی چارگوشه دی سینگا خینی دا لیوان هیا کول پشت مایا لسر هر دو آلیین لیوانی جی دو اوده دیسا هنا
ئۆدا ڕاستێ و یا چەپێ ئەف دەربارێ قاتە زەمینی و تشتێل خۆ دەگرا هەروەها بەحرە و نافورەژی هەنا ئەم دکارن بڕیا سێ پێلک ئان دەرەنجەیان هەلکشن قاتە ژۆر دەرەنجەیەک لڤر و دوو دەرەنجە لەور لە قاتە ژۆرژی چەند ئۆدەیەن دن هەنا فوق بالطابق العلوي في غرف كمان چ کەسێ ئیرو سەردانە ماڵە نزار قەبانی بکە دێ نەریناوی ژیا حەجی ڕیات نیزامێک و تێدە دژی نەجودا بە نەخاسم دەربارێ هەرکینە بیرانینان و بڵاوکردنا هەلبەستێن دەما لە هەر ئالیەکی ماڵێ بنەرە تەو ئەو هەموو هەلبەستێن نزار قەبانی و ئەزبەرکردنە دووبارە بکە وەکو گوتنێن پێشوازیکردنا لە میێوانان و سەردان کەران بن هەلبەستن نزار قەبانی نەبتەنێت ناف دیوانên wî deman belkû hejmareke zêde ji hunermendên Sûrî û Iraqî û Erebî gotinên wî kirine stiran weke Macîda Romî û Kadim Saherê. Ev jî parçeyek ji wan helbestên ku bûyne stiran bi dengê Xalit Şêxê Behrênî. وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني هینا jî ji bo berhemanîna awaz û straneke cuda helbestên nizar qebanî dibistaneke mezin in.